Hilak pa Leipu hayang subscribers noman moilan da hadoba channel hayang hadoba video kaya pono yabu awang na cha adam nang tenyo teman moilan na singe ane cha yalak chinese Kahtoknyu Ngaolan adam hake ya benang. Nagaland Health and Family Welfare Department kaya tenyi ngayang ngopu tengki tak chiang me ane cham meeting ya yangki. Nagaland Civil Secretariat Kohima me mani hat ngani meeting ya wan the Health and Family Welfare Department Commissioner and Secretary V. Kezo Ibua. Tenyi ngani Mon District ma ngai bukie tengki tak ngai kama ngai wango hakie temadang olak chinasa yoyoi kan babu district lande hadaw ngalan payangki. Ane tenyi ngani saadang ngoya mantai bu tengki tak chiang mo Mon District ma hangke ikamelak hadaw jingne chudai amai wanpan amai ya peilak jingne hadaw meeting me ngawangki hayang hakie mo imane meeting me hangke hadoba tingki taka tika oklak hake emana tai sangya puja ngoyangki anyene teman konyak lana chaya lakchina se saadong ngoya hadoba tingki taka teman kadok mabu mantai bengonang tokai teman moilan kormena hangi pa iapai hadaw chaya ngoha ane anyena chaw sa ngoha hadaw tokta teman atinglak pu kawang da yelak pa yopu mawang nang ngohao se hadaw pawo chadam nang. All Commercial Vehicle Owners Association Lane mani mawange 3rd November 2023 mawange Mokokchung District me Chakapen se ikama commercial karilan yakiem yong lakte inang hadoba pena mani mawange Mokokchung District mangopu chaidam nang hado Chakapen na hangne ngopu se ikama Nagaland Government kaya 14 Nagaland Legislative Assembly General Election 2023 me emana kari ya akiembu hadoba kari para yapabu jine hadoba Chakapen na ngopu se inang. All Nagaland Transport Association Unit Mokokchung President Tungpang Pongan na ibua. Hadoba Chakapen na government lana ngin manpa se ngolak se inang. Anyay ne hadoba Chakapen mo ombo volunteers lana. Hadoba Chakapen define mengange kari kem hayong bulan po yang ngopu ngalano moilan na chaya lakchina se hake chadam nang. Kohima Chambers of Commerce and Industry KCCI lane iman member Anil Chaudhry yising bukat lane phawa dai bujine hadoba tangma contem na myangyange press release me phayangki press release me KCCI President Kezaje Angkami ane General Secretary Henry Nye ibua tinyingani bu civilized society me haki bu kidnapping ane alo tuimyang lingbua yongolak wongpong se yangki ane KCCI President ane General Secretary nye ibua hadoki bu toimyang ling bulana mamse phoyang imande sajaya phalak wongpong se law and agency lande yangki anyane iman member Anil Chaudhry maya ayan mamse yitam lakchina se ibu ngaolan moilande chadam nang. Nagaland British Congress Committee NPCC lane 43 Tepi Assembly Constituency mengopu voters lande progress and development jingne vote phalak jingne ibu ngaolan chadam nang. NPCC Communication Department lane ibua sango bu ruling government lan pai emane electoral camping me pet na yok hayang po iman mongham bua voters lane NPCC de vote phalak se mongham bu ayong onang se ibu ngaolan chadam nang aneo NPCC lane ibua sango bu ruling government lana election hipang mai sinlo bu ngonang election hipang mai iman chu mai bu ngonang hamimu imane 43 Tepi Assembly Constituency jingne toimai linga ngokama tasine MP noi sonyanga Minister Emlelano bayanga hakia election camping ayang ohasibu hayang bo imane toimai yeling bu jingne election hipang mai ngau mai ngawe election hipang mai fall promises phayanga camping tay ngonang se NPCC lane ibu ngaolan yelakpe chadam nang. Moilan chaya ane singongopu Israel hayanga Hamas wiok satjua semyang setai bu moilan singnang. Mani han ngani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ane US Secretary of State Antony Blinken emni meeting yawande Israel Prime Minister ibua 240 hostage lan Hamas lan pho yapu hadolan mani Israel lan ceasefire yengolak se ibu ngaolan chadam nang. Antony Blinken new Israel Prime Minister Netanyahu de Gaza mengopo public nyuhalan pongtamlak jinase alam cha tay ngolak jinase ibu ngaolan moilan de chadam nang tinyi bungalan halan masonang Leipu moilan de menyong panang.